Ишгал етілген Қырымнан тақдир аққанда музакерелер Қырым татарларынан иштирагы олмаса имкансыз. Бұны Украина тыш ишлери назирінің бірінші муавини Эмине Джеппаров хабар етті. Меджлис мұтлаққа Қырым платформасының топлашуы азырланмасында иштирак етежек деп қайд етті. Бұны бері Қырым татар халқы үшін мұйым олған уч канун лейхасы. Шу сырада Қырым татар халқының статусы, тамыр халқлар кануны ве милли территориаль мұхтариет тешкил етілмесінде юқары шура фаал олажағында ишанчыны сеслендірді. Эмине Джеппарның сөздеріне көре деңішмелер Украинаға ортақларының музакерелер кечірілмесінде ярдым етежектір. В кожному елементі цієї архітектури є роль Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, ми прописували роль, разом з вами, до речі, працювали над проєктом декларації Кримського саміту. Ваші зауваження, пропозиції ми включили в цей проєкт. Однозначно передбачена роль і участь Меджлісу в самому саміті, який буде проходити 23 числа. Музакире мейданна Украинаның иттифақдашларына желп етмек керегдей халқы депутаты Рустем Умеров. Украинаның ғарп ортақларындан ғайры Түркиелі ишбірлік құрмақ керек деді депутат. Чүнки ишбірлікнің нетижесіні көрген едік. 2017 сенесі Русия жинайдавалар уйдырып, махкүм етіліп, есір оларақ тұтылған Меджлис рейсінің муавинлері Ахтемчейгоз ве Ильми Умеров азат етілген еді. Я, як співголова групи дружби з Турецькою Республікою, неодноразово наголошував щодо важливості участі наших турецьких колег в процесі звільнення. І це може бути також звернення до інших наших партнерів, які завжди нас питають, чим вони можуть нам допомогти. Ишгалжелер Махкемесі Аким Бекиров, Асан Яников ve Eskender Сулейманов апсте қалдырылмасына қаршы адвокатлары берген шекеетлеріні қанатлендірмеді. Бұне бері сияси мабуслеріні Ахмеджет СИЗОсындан Русия территориясына алып шыққанлар. Оның үшін адвокатлар Ахмеджетте бұлынып видеобақ вастасынан иштирак етті. Адвокатларының сөздеріне көре мабуслер Русия территориясындаки СИЗОға шығарылғанлары вақыт оларының ақлары серт шекілде бозылған. Қырым татарларына домыз етінен пішірілген ашнен ашатмаға тырышқанлар ве сойынмаға мечбур еткенлер. Яников сказал, что он находится в карантинной камере, сказал, что в принципе в карантинной камере тепло. Единственное, жаловался на пищу. Утверждают, что есть пищу невозможно, потому что во всей еде присутствует мясо свинины, и они не могут употреблять эту пищу. Их заставляли, можно сказать, силой раздеться догола. Вот, и у них, я так понял, они там в следственном изоляторе на этой основе была какая-то, так скажем, давление оказано на ребят. Вот, но Искандер сказал, что мы не раздевались, и было, соответственно, сделано заявление, что ничего противозаконного они не перевозят. Бұл 2019 сенесі март айында ишгалжелер кечірген Кутлеви полис тарамалары нетижесінде тұтылған мабуслердір. Тентулер Ахмеджит жибарындаки қасабалар ве Қарасу базар районында кечірілген еді. Уммен алғанда 25 Қырым татар апске алынды. Мабуслеріні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметіні күчнен запт етмейін тұлуында қабатлайлар. Женкнан канун ве адетлері бозылмасында. Қырым прокуратурасы сөзді Қырым самооборонасы женкеберіні Украин генчлері арасында Русия ордусында қызмет етме пропагандасында қабатлады. О генчлеріні ишгалжелерінің ордусына гоннылы оларақ қошылмаға чағырған. Бұл есе аскер олмаған инсанлар қорчаланмасы үшін 1949 сенесі қабыл етілген халқара конвенция мадделеріні боза ве халқара гуманитар құғына зыт келе. Прокуратура шекленгеннің адыны ачықламады. Підозрюваний після окупації півострова Російською Федерацією був активним учасником незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Пізніше з 2018 року, перебуваючи на посаді начальника відділу Крим-Патріот-центру, здійснював реалізацію політики держави-окупанта, спрямованої на пропаганду військової служби в армії Російської Федерації серед української молоді на півострові.
Підозрюваний безпосередньо організовував та здійснював серед дітей і підлітків заходи військово-патріотичного виховання щодо їх підготовки з основ військової служби в освітніх установах і навчальних закладах. Авропа инсан хаклары махкемесі Янукович режиміні итибар инқилабы девамында күтлеви инсан хаклары бозулуында кабатлады. Махкеме чыгарган карарга көрө азапларга угратулув ясагы, инсанларнын топлашма ве бирлешме аккы, айры инсаннын ве корантай итибар хаклары бозулганы кайд этиле. Авропа махкемесі Янукович укумдарлыгында акимиет биле-биле инсанларга каршы артык күч кулланганын танып, девлеттин азындан Львовтан келген Алим Юрий Вербицкий өлтүрүлмесинде кабатлуулганын таныды. Махкеме таркаткан баянатка көрө бир чоң инсан эч бир себепсиз тутулган. Убакыттагы акимиет зорбалык кулланып, барышык планларыны бозмага истегени билдириле. Майданда улуп кечкен адиселер такык этилмеси эффектив болмаганы кайд этиле. Украина девлети ариза бергенлерге пара тазминатларына төлеп, махкеме масрафларына өдемелі. Вашингтонның Милли аллеясында сейержилер ерінде 200 000 девлет байраклары тікленді. Америка пайтақтында хавсызлық тедбірлері январда Капитолия уджум етілгені үшін кубетлештірілді. 2 hafta evvelsi президент Трамптың құтырған тарафдарлары ғалип шыққан Джо Байден президент оларақ илан етілмемесі үшін қалабалықлар башлатты. Инаугурация тедбірлеріні чаре олғаны қадар қысқарттылар. Ананеви парадны біле лягу еттілер. Капитолия сейержилер үшін қапатылды. Конгресс чевречетінде есе 3 метрлі қора құрылды. Вашингтонда жемат тертібіні 25 000 милли гвардия хадимы незарет еті. Oh, wow! Hey, that's super cool! What do you say, bud? Барак ве Мишель Обама, Клинтон ве Бушлар хорантасы. Тантаналы мерасимге тек сабық президентлер, четел дипломатлары, конгрессмен ве сенаторлар давет етілді. Сабық акимиеттен тек президент муавины Майк Пенс омырқадашынен бар еді. Бия сарайынан сабық ел басшысы Дональд Трамп барғақны саба терк етті. Вашингтонда тедбірлер башланғаны вақыт президент учағына минып Флоридаға ел алды. By the dawn's light, what so proudly we hailed. Бірінші оларақ президент муавины Камала Гаррис ант бере. Америка тарихында бұл вазифеге ilk сефер сайланған қадындыр. Я, Камала Гарріс, обіцяю, що буду підтримувати і захищати Конституцію Сполучених Штатів. Я добре і чесно виконуватиму повноваження тої посади, яку обійматиму. Допоможи мені, Боже. Америка канунларына көре юқары махкемеджі Джон Робертс Джо Байденны ант беруге кетіре. 46-й президент сенатор улғаны вақыт Робертс махкемеджі оларақ сайланмасына қаршы шыққан еді. Клянусь, що я сумлінно виконуватиму обов'язки на посту президента Сполучених Штатів. Берегтиму і обстоюватиму Конституцію Сполучених Штатів. Хай допомагає мені Бог. Яңа президентның миллетке мұражатыны эм Америка Бірлешкен Девлетлерінде, әмде дүния бойынша бекледілер. Президент Байден өз чықшында Америкалыларыны бірлешмеге ве сияси аңлашмамазлықларына кечміште қалдырмаға, бераберлікте мемлекетке қызмет етмеге ве азатлыққа қаст еткенлерге қаршы көрешмеге чағырды. Сьогодні, в цей січневий день, уся моя душа в тому, щоб об'єднати Америку, об'єднати наш народ, об'єднати нашу націю. І я прошу кожного американця приєднатися до мене в цій справі. Америка дүния аренасына қайта веккенеде сербес дүнияның лидері олажақ. Президент Байден өз иттифақдашларына садық олғанны қайд етіп, Америка Бірлешкен Девлетлері яңа чақыру фогынде олғанны білдірді. Світ спостерігає за всіма нами сьогодні. Ось моє послання тим, хто знаходиться за межами наших кордонів. Америка пройшла випробування, і ми стали сильнішими. Ми відновимо наші союзи і знову підемо вам назустріч. І ми будемо діяти не тільки прикладом нашої сили,
а й силою нашого прикладу. Ми будемо сильним і надійним партнером заради миру, прогресу і безпеки. Bundan so'n Джо Байден ве Камала Гаррис авал кабинетке yol aldı. Президент бірден Дональд Трамп қабыл еткен бір sıra ферманларны лягу етті. АБД Дүния Сағлық Тешкілаты ве Париждегі иклим аңлашмасына қайта. Мексика сыңырында дивар құрылмасы тоқтатыла. Африка өлкелері ве айрыжа мұсылман мигрантлары келмесі ясағыда рет етілді. Иш масасында Байден бия сарайынан сабық yolбашысы қалдырған мектупны тапты. О аненеге көре яңа сайланған президентке насихатлар язған. Трампнен шахсен лаф етмегенне қадар мектупте не язылғанны ачықламай жақ екен. Президент написав дуже великодушного листа. Оскільки він особистий, я не буду говорити про нього, поки не поговорю з ним. Джо Байден саясетте аман-аман ярым асыр. 80 сенелерінің сонында сенаторлар делегациясынан yol başçысы олып Советлер бірлігінің тыш ішлері назиры Андрей Громыко еле көрішкен еді. Американың 46-й президенті Украина үшінде ябанжы дегел 2014-17 сенелері девамында Байден Американың тыш саясетінде Украина юнелішінде чалушайды. Бірқач кере Киевге келді. Юқары шурада да чықыш япты. Джо Байден сайлап алды компаниясыны башлатқаны вақыт Украинаға ярдым оларақ сила бермеге ишандырды ве Украина Американың приоритетлері сырасында деген еді. Владислав Стужук, Заман, АТР. Украинада кечкен күн девамында 5580 учияңы COVID-19 хастасы белгіленді. Аман-аман 14 инсан түзелген. 241 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Яңы хасталарының ең чоқ сайысы Запорожье, Николаев, Черкасов вилаятлері ве Киев шерінде қайд етілген. Пандемия башлағандан берлі Украинада 1 177 000 COVID-19 хастасы белгіленген. Сағлық назиры Максим Степанов яқын вақытта да бір вакцина эшлеп шығарған шirketнен аңлашма имзаланacağını білдірді. Milli вакцинация планына көре әрбір Украина ватандашы бюджет парасына ашламадан кечірілежек. Сатын алып ось парасына япмаға істегенлер үшін вакцина сатылышта язда пейда ола біледеді. Назирның муавины Светлана Шаталова Украина насыл шекілде коронавирусқа қаршы вакцинаны сатын алажаға аққанда тариф етті. Міністерство охорони здоров'я планує закуповувати вакцину у різних виробників, тому статус резидента Сполученого Королівства, Великобританії та Північної Ірландії і широка розгалуджена мережа у світі, досвід закупівлі вакцин та лікарських засобів дає перевагу Crown Agents Limited отримувати від виробників вакцину від COVID-19 для України в якомога швидше. До речі, Державне підприємство медичні закупівлі України не зможе виконати подібне завдання з закупівлі вакцин від COVID-19, бо це пов'язано з надзвичайно жорсткими правилами конфіденційності та політик про нерозголошення, яких Державне підприємство відповідно до українського законодавства виконати не зможе. Ишғал етілген Қырымда 253 яңы коронавирус хастасы белгіленді. 16 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл ишғалжылер акимиетінің ресми статистикасыдыр. Январьнан 20-ден башлап Қырым хастаханелері Русия вакцинасыны яптырмаға ерістегенні қабыл етелер. ООС аланында Русия незаретінде олған женкеверлер 2 кере атешкес режиміні бозған. Штабта хабер еткенлеріне көре Старогнатовка жеварында силялы айдутлар бұйы калибрлы құршун атыжы қоланған ве оларының нишанжылары чалышқан. Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Від початку поточної доби 21 січня вздовж всієї лінії розмежування порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Киев ве Ахмеджет арасында виртуаль бірдемлік зынжыры тешкіл етілмесі башланды. Бұл Украина пайтақтыны ишғал етілген ярымаданен бағлайжақ ilk онлайн зынжырдыр. О Киевдеки София мейданындан Ахмеджеттеки Тарас Шевченко паркына қадар uzatılacақтыр. Акцияға қошылмақ үшін UniteUkraine.com сайтында қайттан кечмек керектір. Қоланычыларынан ресімлері зынжырны тешкіл етежек. Бұл шекілде акция иштиракчылары Украинанын бірдемлік күніні қайд етежек. 1919 сенесі январынан 22-сінде Украина Халық Жұмхуриеті ве Ғарп Украина Халық Жұмхуриетлері бірлешуі аққында аңлашма имзалады. 2 күн девам етежек акцияға енді 4000-ден зияде инсан қошылды. Эрдаққа қошылғанларының сайысы артмақта.